персаса, ушре кандыкне, уярне пақсадымазар, токре шумырне. Азамат кебере тухре, күржі ялгене, манвали шулне пульхывре, туставан вальпатне. Аваны ырышын номерсем. И bir баян канаш районже, кайри онда баш ялинже журалза үсне, Чуваш республикинже, баллы индерсен шулдалыке шайынже, Светлана Васильевна Азамат пулдарулыхне, тада шитмали жул шитне халалаза, Азамат эрежезем, музыка ба поэзии, мероприятие пуштарандамар. Пуштайса сумасы варпар, уявра ішініне, ендешсем сире мұхтарпар, чапыр сирен кайдар, инжеге, хизеплеге хақла ханазем. Перед Канаш районе пулдарулы ішінзембе буян. Халивара, Канаш районе жешуралза юсне, хойын бурнышне культура, тада искусства, тачи жығындарына ендежімбе, Светлана Васильевна Азаматпа шивықрақ балажар. Светлана Васильевна Азамат пинде тугуржыр алайке мышулги шөтме уйын ширым твартамы жинже Канаш районинжи кайри ондавыш яринже шуравна. Ядарла тада аслы бүлю Канаши педагогика училищинже, Шубашкарды Павлов ядерле музыка училищинже, Ульянов ядерле Чуваш патшалық университетинже иня. Мургаш районинжи калайгасынжи выдам школда, Шубашкарды выдырбилик мышколда, Шене Шубашкарды химик культура керменинже, Чуваш патшалық радио бар телевидение хоринже, Чуваш телевиденже, республикари халық пулдарулығы наука бар. Методика центринче, Иванов ядерля литература музей Ердючи Пулза Войгуна. Светлана Азамат расчет писатель тада журналист Союза членя, Чуваш республики композитор ассоциации членя. Пинте тохожер товармун шуда Ленинград 3 мелодия фирмора Светлана Азамат Юрлать пластинка духна. Светлана Васильевна Азамат, Чуваш республики, искусствизей тавадилища деятеля, Ульяновск область тавадилища культуры эщеня, честь припиши ядерля, Чембер область Иван Яковлев ядерля, Шубарсканри, Фатих Карим ядерля премизей лауреатя, Чуваш халых поэджа яда тивышня. Светлана Азамат Павла Совыш, Чувашлада выросла дожирать. Икшер ытла юра ширин пили книги автора. Вызенчен вунчичеже Чувашла, сакареже выросла. Светлана Васильевна товаллан алжупса, стены жнежнеса. Чуваш черге, он бая bir kalacak бар, хамырын кымыла, шуғы жаужак бар, чуна шеклет бар, халықын чуне чілгере. Чілгене білмезір халықын чунне де білмек жоқ. Ендештене халаланы уяға ұшма, Канаш район администрациян пушлықын жүнне, веренгі пайын пушлықне, Лариса Николаевна Сергеевна сцены жіне жінет бар, тарқашын. Светлана Васильевна хақлы ішкешсем, юлдашсем, біренегенсем, тада күйнеғыназем. И бір баян, Канаштыр инче пылыте пиде пызып уярив директор. И бір щит мельшул Светлана Васильевна тулдарна юбилеярив директор. Сире Канаш район администрация, иксельметелей. Шылгышран тұқса драган шубек байғал зунат, ялана сире ширіп сывыр болды, и бір сілімне мұқтанат бар. Сирен сывызене, юрызене, и бір Чуваш всем пурде пыльзедрат бар, школземже и бір сирен сывызене бұлаза келенет бар. Пәлменшін жулка сирен сывызене, тавда бұш сире, езір пирен Канаштырықне, шамбек шултағылармыжын, чынақта Канаш районе пирен Павлышын зембе куян. Пирей хакла, хизепля, совыш земле бор, хизепля, писатель бор, герой земле, генерал земле, врач земле, тада гыты земле, и бір сиребе саунат бор.
администрация пушты инжен сире иксильме саглам смайкисем калашын бир. Сире президент апарпаян анжакта клеймедиш, анжакта Сергей Николаевич Шан, Сергей Букет. Кашнишин шана хой журалса үсне выране хакла. Таван кадес булзан и бир толохмар. Шивах выран аслы жырживан пычок тепренчике пунамай бере. Кашнине хютлихпе выехал бар задрать. Шаванбара хамар историне теплей больни пылзык поддержли. Шага бере таван жыржива унан шинны зане ытлара хизеплезе хаклама тада юратма варентить. Чабах пер эмер, мургашрайненжи калайдасы школе шер жылтударчы. Пеле журтне шагар жылба саламлама, сумлы ендешізем, педагогика ветеранизем бұғынжыш. Уява бұғынаган хақлы ендешізене калайдасызем сағынышлы юрыдажыва кетсейінжіш. Хынағыр легунда ерек хишлы. Калайгасы школенжен ялхужалыхенже наукова искусствора патшалық тыдымынче бойгуны паянкунда онышлы ишлеген сумлы жинчилайын духна. Везене успана педагогсемге шаккон чикетні хынасым бульчыш. Канакшы педагог училищне білдіп терген үшін манан шағында ішлегені. Калайгасы школьне шыққылып алла бір жыл бәлі. Ақыжалынде калайгасы шыр жыл тұлдаты е уялашы. Аллахымы дегенер марғаман шағы калайгасы школьне. Ман жағында курны шулі бұшланна. Курны шулі десін терс болай. Творчество шулі кеман шағында бұшланна. Мүрні десін, ева школа кенде келмей, ағязынбе, юрлама, ташлама, слава болама бұшланды. Калайгасы школне пинге доғыржыр 21 жылда Космодемьянску есі нешті ваган комитетшін председателя Степан Любимов тұрышны беушна. Піріміш варендеген Георгий Ефремов болна. Шулзенерні май кішін классын школе адаланса бұна. Ачасыне одан білюбама бұшлана. Пинге доғыржыр сағырғын ұттымыш жылда шак кирбіт жылда худаяна. Школе адаланса бұна. Ебір мабатсені жүхне, ұлықлара кехаттада лайкашеші, ебір елайшыны туна ветеранзен бұладыдыны. Школе тынақта пен шине, хитре, елемне, шак шкуда керегі еще, а дезембе савнады, пюлатарады, палақ чевашлыға, убрасыве, петихыдытыне, пен фольклорушкин, акеводеводпорушкин, еврене сибеде, телебер олимпиадызне, телебер республикаевден конкурсынче, алды бұлыда перепузе креше. Ялды школах Чавашинри аста бөлі заведение зембеде тачы жылынура бұлмадыражай. Тірлерін конкурсем тепче влабамызем ергелей. Халиде школ директоры педагогсем хастарлы эслесе перед институтом шак школда хадиманерлі апробациялы түбе площадка визагал кордуку. Ебір жағында кинзе тұрза методикенің тадан тегілтің мензіне лайклы дастезе шағында школда эслеттерзе пықса өте школда есағатпа. Шак школда ачасыне дисциплине брендище, ачасыне юратмақылықтарашы. Моя помощь перед школа России нацпроект.рос, ишлеме вышлали кунайнде перед виже кабинет, шине среш информатика кабинетне, обожа кабинетне, тогда ачасыне алыштыма хлоптарат кабинет, технологии кабинетне. Педя интересное оборудование келче, ачасыне мойрымағынде квадрокоптер бар, кызклармадыдан жеш робототехника, всем очень интересные пулма вышлали. Ну тогда виртуально хушлық тек бір ғайынде. Шам бадарызем обжы урыңзенже активы ұзымырашым. Игивинде билетміш жылдан баку школы Андрея Николаев космонавт языве хизепленей. Шакна курах бұлі калайгасызем тренері ғанамар спортрада пызык шиденізем дума вышлана. Игивинде билетміш
шулда спорт классне ушырма. Вот чуваши тут премеш уже. Тварды зегет физкультура булза, онда ничтада олбаки булман. А жезине чынах хамыр мугашайын жен буштардымы, тогда тюрайын зенден ажезен генжеш. Пидевайлы класс уже, тогда тюрайын буны герача, тогда буны арнаджа класс ой. Шилманжа пидевайлы шлер башав класспан, шавгасыран каран. Педем России шайынжа шинлеріне, илдірбежіндеріне. Алексей Моисеевич Тохрен, Татьяна Герасимовна Шумал, атлетика Бадохрен, Чехинже, Вишим Шмырын Нижинже, Европа Жайынже, Акимов Слава, Европа Жайынже Шиндерный Качет, Алексей Моисеевич, Россия еще живет сборной команды Джебулза, Николаев Никита, Шумал атлетика, Россия команды Джебулза, Петрухин Рудольф, Россия команды Джебулна Качетем, Чувашия Республика, Дина Замятина, мастер спорта, тогда борьба обидевала ажезе виже кандидат мастера буджиш. Этим товар мастер спорта сейчас школа буджиш улучшить духовеш. Пар мастер спорта международного класса и хер гыдла кандидат мастера спорта. Паян кунда ширин ялды икшере ягын ажаверене. Везене тивиште белюй мешкен кирле майзен дуза барасы школын тетте леве. Шахна жуда илзе хуявгын изем дарене учрежденине ядарлы сертификация барса числареш. Верендекензем бара хисеп грамоты зембе ытты табу жесене тивешреш. Тавандымыр, бір-біріне көрдімір. Анашылға, туйза, калашырымыр. Евшудладыр, бен галайга сияледе, бен галайга сишкуриде. Он уластығы бұл ялда бір малдан болдычы, ұлмылында бейл, хайшанықла бейл, варыл рамлы ялдыңыза ғары. Күнда нұмай ытты ялдың шкула жереші шамықсым бұл ялдайне бур мағалай, газет бур, шылы бур, электричество бур. Бурмалада ажазена врачевала, школа жерегензен тадан ойрак булчы. Калайгасы школенче халі историбе табандавралық тада Афган Боржин музейі бұр. Шидені генеру аваллыға астрадыца, пуласлыға әмітлензе чын-чын патриот бұлза үзей. Чавашинкаларым вале Алексей Денейкин, Виктор Степанов. Редакторне, режиссерне, честь пөлбіші премии лауреатне Алексей Енейкина Шенецпір, Тархасшан Сирецамах. Сужидайы ядарласа кадарна сервер, мәжінесін заларапында школа жезем нумай, рендегензен нумай, эберінде білер аламында. Эберіп ялана шак бұрыша бір-бірінчен бірінзі бұрапыр. Вот бізім қалағасызым, көзін шыржынге жәмет педе шуде шарайып керзеліш. Езгірде педе тұру жатыр жәмет шуде шайрап ішлеме. Тарқашына кісі. Бұрне дейіп, пачта шутламан малдан мана сцена жіне қыларат шетесе кетмен жерден едік. Но Светлана Васильевна берге калас болзасын, шак дерек думай қалама бола. Дебер тадада сюжетсен бұры-бұрға баян жаплаве. И бұнда хамын шуғыша каланна десе жуға бар. Мен калас келечіне веребер калан бар хитре сын бежебе, илемлеші бүжебе, кәтсе илет бірдезе. Кайран бара хаклат бар, бас не кура, шабғадырақ бұлдарулық не кура. Светлана Васильевна жағы пәдетбек бұрынра. Маннаса елескелет, юрат бұлзасын Виталий Петрович Стангял қаланыне. Бол қалай. Ол үчікне қойде шамрық бұлма. Светлана Васильевна тағы шамрық. Ман шумран кейде ұрық шыңыменже иртсе қайры бұлзасын Светлана Азамат дейді. Она күшпа осатса ярадынақ дейді. Тада Эзі ұншымынже иртсе қайрын бұлзасын, хыщын, ақым шаврынза поқмазыр иртсе қайма бұлдараймастын дейді. Шамбек Бұлдасын Азамат кебері шиче тест шаблави. Соғышта, ширапшыда, композиторда, журналиста үтті шиче ғынамар, үн шичеде, шитмік шичеде, ден бол Азаматын бор. Мен қалас еді, Чуваш кино байбер, нумай болмаз, үгерме бұшларым бар бір фильм, Светлана Васильевна шитмі шулне қалалаза, она әйбер кен кешер туза бәгері, бірде шудау кішені чен, Онда бара пәдембек, өнберге кәскен бұлзанда кіртсек формат тұры жат бар. Ебі теленме жарын маслы қалеге Светлана Васильевнаран, ебіна пілеп пұл, лайық пілеп пұл тезі жуландан жақта тәрлешін ранға оны бұлдарулы кедерге, әжекеле бірге интервюзен жират барда, тәлінзе ғаймала қаш инчек, тәрлі-дірлі илемлі каламашық
монашлы, ослы жгорсем галашы, унун поэзине телензе каймалла бойны жайра хақлашы. Шампада сире сывлық, он еще телевизионады. Bir bayan seçmeli boyunca buldum önce. Telendele yılında bayan bir şartta kelime. Tavada seçmelmişi laureatı. Ki aslında yapıladı. Ondan Raisa Salvi, ondan bin Antonia Vasilina Andreeva, bazım bin Alexey Genekin. Вот şambada bir savunma tutanı bir şark şarjince seçmeli gitse kuştaymışın. Allah seçmeli bir sireni kuştaydı. Tabii. Слава всем! Светлана Азамат поэзия бурныча терле енгел сынлай. Булаган зен комнду имени хускаса тарын жоқ шайырай. Бурынма, юратма хапаландарай. Шак пулдарулық тавай жыржыва. Манышме таван табралыха, шарауралла ачалыха. Ашамышне, тус юлдаш зене. Халалана ытты нумай саварас зене. Альги анне тайма бош. Сыва шеш бір школінже саскырмыш классыра вренеген Виталина Михайлова галазагадарге, вренегене Галина Шатрова. Шеш бір культура швырчы. Атяне шуратман, полно пулзан шершине, ловко зачуне барзан, үстемей пулзан берем. Шердөнчине келес шу, шершибе удар шу, атяне паны билин, бархатарне ураз шу, атяне келинче, бірінет бір шин булма, чутшандалық бұрлықне, бірінет бір прамам, батызіне учтайма, тубансыне албама, қабыланса ішле-ішле, ытлы шитлі бұрынма, атяне ұрран, Зюплей кіргізіне, ковбаш барса тонаран, дақ-тұғат кіргізіне. Бірне бірі бұлышма, тұржат бір черелей, атте ане тілей зүні, тілей барат өмірден. Атте ане тайма бұш, бұқнышын ачырзіне, борымда хюбелі өмір, тора бағыр чесіре. Алфавит. Yapacak narası kullanacağını burayı bırakın. Bunda şimdi bir güzel var. Kamra bir atyanı, kamra bazın acı bacı. Bunda şimdi kalan apur kuba. Aşağımış kucence, acı bacı. Perdince, çaparıca. O kuba, o ongarma, onlanma, o soluğa, ondolma. Çapla bunu şakla bulacağız. Нацикультурі хой євреліхні убраси, а талантара сиді теп вырын ежинат Светлана Азамат Совизенче. Тудыр сабри элгел райончи шенде сабар карьер башы шекленде уштаря. Кубыл меңбур чаваша сем авалки кымарызлер чинжен азы идерзе траган сылаплы вырын буля. Теплендрех Алексей Енейкин калазыр дардайы. Кужумынче пилік мәжімірді хунзен бұштығы Атилла, түрік қалығы зенбе түрлі жаруш күнізене бірлештерсе, Кавказран адыл ене бұшсағыны да құрсынарланай. Күнді жүрсене ежінса, Совардада аслы Бұлғар батшалығы зене негізлене візем. Бұлғар вырыне халі пүлдедені беге лайық білеші. Шапығыдрақ тұғырбуны гектар ежінні Совар манаша тұқма бұшлана. Шақна жуда елсе сектермері жұралза өзіне Иван Казанков бұшары бебе, Епні жылы жинче ял бұжинче крепош тумамышлана. Ағы мұнашлы стенан пірреміш кербішіне бұмада бұғыт жетірі. Сиктермезе мере қымласы реверетсе халыға имене жәнжіш. Же бұжына сумын сумлы бадысын еуебе мұчабыр шүнді тұрғыран пейілейтірі. Шак үріда сауаплы жету забыма бере, бұз сабыр, силдеура пұшада ятпа. Аслы өжімінге саваплы елана бұғынза бұғынмезем сыны жіне бейзі магазинбен ұқырыш. Үрі жоғышпа, үрі сыматпа қалаза, үрі сем дұза, бұла зорова кезеплезі, шапма кезетлет бір твай жыржыл, савар жаварсей жальги, яхару сирлохе тадай, сардырши ел ерги, яланақ бұйланзай аталынза бұйтсер.
Чуваш наций конгрессын президенті Валерий Клементьев Чувашинрин келіні сұмлығы назым бейбірле республика бойшылыген салам жирымне енсе жидердіш. Перин ғышын депри шақ көпшыма пехи сыма кызымбе шаршаланы худ тергизем ядыш. Она пуласы розым вали упразағы варас тәрішпе крепош хакки жүмінчі башнян стенінче ядырласа қадырлені вырыналартырыш. Ондан игі худ бронеланы кандырпа хупларыш. Чак пуланы парадигон табастырги халаха білдерек бір болсан, шидес вғытра нумайды бұғыдетме шағында пула болсанынде, крепош болсанынде, bizim регионда Чуваш сенің жағында кездешілер ұштадам. Чувашлығын күннеше пулаты застат бар, Чувашын хавастыке пулаты застат бар. Шабы ғытра кім Чувашсен болдарулы, хаттар Чувашсен чак күнбегі ұштан, бізен Söyleyş bir halk bile uyan bulna, hastар bulna, birle bulna biliş. Şene kulaş şirip puldur deze, battızem çük turış. Azamlık elizim akızeni kalasa, pula stenan maldanki girbeceseni kumagi genceş. İstorikle tilimeli bu şaksamatra havalki cavarsey, sıvak kolharseni şene kredocin, premerş girbeci vurunat. Puhudnizem, girbecem vuşine yuladan rastvorjine, şuda emetpe timir uşa bırakmalaskarış. Паркатарла решре хашниех ырыер хаварасшан. Куда ебе премыш худ чынакта тилинмеевек тилиндеме негизги вращение улавали, шене сувар болы буларинде балат кунда халике паксасын тилинмели ниминде шук бек поленде ажак тамажы бай вертеплекилне жере шак хула шуралзаларны жере кирзесин кунда тилинмели илемле булат бек тоинайт. Кала мажу пызык пулым, курдымар, тилиндемір, кумгандымыр, егер мұқтанат бар, бірін чавша чынны бекте. Вот педер бұлыда егінже тұқса, Иван Иванович Казанковсын. Мүгін десін, вол, шақне болы құжа займан бұлын шұзасын, палаш шағам бек, өзіп бұн ерісті ебалып бұлын бачы жағында. Хулаш сынезіне, панебек күндаға шықлеші кир бөчерен. А Иван Иванович қалары, әліп юманран бұны жазып, юманран бұны дері. Отабылғыз машақты дергізіне қазар құраске, юман бұрманин жақсалса, шыға шул жен жүдалса, яны рағыр чеваш ен сасы, пулны, пуррыне, пуласы. Педер құдан қалазақ қыларына денегінде, сынны бекте, әбір пур, пулыда, пулақырда, мүжіндесін, бірд ошра, тапсадрас, шағбек қыват. Эбир шау хамыр шынақты, қыватлы бұлыне, шақ пызык әже тузат, пылегеттір, пойдем тенжене. Юры даже баса vonsa негіз пыттыбе сайланны ғышын, күнда ұйғыраканзем әже бігенчеш. Кешек шураги бұшланмені жуда елсе, хузанға яжебе хисепленеген бұжалықра, қашни бұнба тұғышлы ұлы бұрмаделелартына. Кулажан малды сеніне шулачен тұзаға дерешшәне. Обенде сені икшерге метр, шүлі жытвады метр, сена бұлғыш биді метр бұлай, икемі жыташқа ұлта жүрбелне бұлай, шабмада, бәдем жауш қалысыне тіне бірде бір бұл, шак ежеп ұтсында шын. Шивықрей уяплабамы бұлмалы бұрымдада бір жарын масы әш вәрей. Кышал бұнда ұды ойықын тұқырмышынче тенжері мін бұрчығаш бұштарына. Ял шақын бек шуғыра жол шеклензе бұныбе, бұрынбі халық кебірдесе қалашай. Керек мүлк ларсабадыш синзіне үті ялден денселік хиде вот. Азыни түрсен бардыш пұрнашында, вич комнаттылы, туалете, дұқшы шолдында бұл. Беш, ял едінде. Эш бұл, сабанас келейді. Чувашингаларым вали Алексей Генелькин, Артур Галкин. Чуваш наций конкретен ертющий. Чуваш республики Табатевичке артистче Валерий Леонидович Клементьев. Таркасшан Сирезымах. Бірігін кезеплі табанзем, емдешсем, бірігін бірін кезеплі юбилер, әшәк седі жинеман челескелет, бірін батырағын арабайын Нуммай район зенчен, Чуваш наций конгресен, уйремін пұшты кезем жағында қынара. Сиреп құрнеде, седі жіне иқрабады. Басымды мәсір жен бардығы, мазым газды, құмар резервер ғашышқыне. Вақыт естебін жемін, әлір басқарақ тұғапы. Ода черерен дағы басқылет, Валерий Клементьевича, мы же есін, мы директоры жұртты ждек бұл, Чуваш ғалы білін, Чуваш наций конгресін әші,
ол бир чуваш халыгын эшеметке. Бир шамбада чакири эшчен халык, хамыр эше палаташын бур енебеде. Хамыр республикада, республика тулашынчеде. Шаплавка Баяныч. Шапла. Мананы кыштар калас келет кунда хизепле емдешсене чынакта Харгиба гатра Чувашна циган грезе Шерытла пирни автономия Республика Тулажынчеде Россия Федерации Тулажынчеде Нумай жерде юлашки Шур жолда гына Карелинче пирни автономия ужелже Кабардино Балкаринче ужелже Шабынбеге пирин Кашный районда Чувашна циган грезин уйрымезе Пиде вол бире завандарать, Чувашна циган грезе вол общественной организации, пирин те выдузин жембри, халыққа бірле болынче нарна, халыққа бірле болынче ытлара келетінде, пирин Чувашсен жила ергене культурине сыхлазагын албар, адамдарза шүлдешая шеклес болай. Кыштак калас болзан, Архиба гатра проекторінде шымыл бұғыдақмар, пирин Россия жыржывынже, хали бирин район зенжеде, хула зенжеде, Россия жыржывынже, пирин саманы шымалақмар, пирин салдақсыне, Илзеге Украине, Шавбада, и бир Чувашна циган грезе, Шакунзенже калармар, Шагбек эстене тудыжын, и бир ырланы ишинче билдердимер, пирнши Чувашна циган грезе, пирн халашын, ялана хибиргалана, пушлана ише, лайкын вишнешдерзе, сулан, идеян беде, халқа бірле туслан бұрынмала берен. Шавбада зире Светлана Васильевна, чунжерелен саламлат прибер. Изир пулдарула, изир нумай жул, Чувашна циган грезеве, перле ялана. Чи малдан гизен жен бірре болады. Шабала. Фазынжен жен Чувашна циган грезеве баяшын жен, чи асвы еба болады. Дезакалама бірреде намысына. Чамызы бақы сөйі жоқ. Табақ сирен. Чынақта ұштағы асползанда республика толашынче бір чынақта пиден олмай жүреттір. И бір ұшта бірне бұл зағырман, ұшта бірне мероприятие бұл зағырман, халиде жақ мероприятине, ебе жағында илце бұны жоқ кедімде, чынақта пиди хитре ғында, ебе Юлия Петровна ғындалар айтқы барырға бір херамзен комитеті дүйжі шыңғыравлары бар, Ольга Сергеевна Багалайшна бар ғында ол берін, пин бол советник президента был. Шавынбек, пирин коллега зене болса, пайдаш зене болса, Ольга Сергеевна, Сире, Шавынбек, сумылы уялду забарас сереме, шынақта, халығы нумай бұнда, Сире пурнеде тал, ялана ақшамла пирин парле болар, халықпа бірле болар, война болар, Чуваш шергене, Чуваш халықне, ырлаза, хизеплезе, юратса бұрнар. Бір-бірін туны ішсенбе сағынза бұрнар, ялна бір-біріне болышса бұрнар. Война болар, шамла болар. Юлия Петровна, сире, қазыма. Юлия Петровна, он бурчаға қойын бөріне. Хойн тук сакалам алды багача бурча. Машинса Юлия Петровна, пирен хирарым сен комитетин пайдажы, шав кире таружуха хирарым. Бир ана буланки, тухса жүрем бар, район за ниятына шада булан бар, терле-терле мероприятиесі бир керек бар. Танда буш. Табақ сире, баян Чернебекте пызы уяв, телемзе каймаға часы уяв. Чиманнан ақманын Чернебек уява ергелеме болышны жын, Чувашна циган грезе президентіне Валерий Леонидович Клементьева, тада шагынды Канаш районынжи бірлештермен клубсен түрдімен директоріне Ольга Сергеевна намузын тапсымайсың дауыс келеді. Бири Шагынбек бірлік савындар Баянурда ача земле бұл, школ ача земле бұл. Чернебекте Чувашна циган грезен теллеве, терле оружийный зене бірлештерзе, Чувашныға упра себе, Ела ергене женерен жерте дратса, малалла адамандара
себе, халық ушинже сара себе. Ирем бетешебіз чываш чергене упра себе. Ырмик амми тивлеме хистей. Шагымбада имбир. Пур жиртреде, чывашла цыган грешен чываш кирайны комитете тевирен. Эбир ажазем бедешлетпер. Аслы ручинизем бедешлетпер. Хизепле базы сенеге сумасматпар. Шак перлек бире. Кунтерен, таза шыл күшпек тапсадырса, выйхыват барса брать. Маным баян, хамыр еш күшпан пайы палаштарас келмеш, баян берен умра, чаплы, вайлы, чываш хирары бедрай. Вот Светлана Васильевна Азамат. Курадыр кулек. Ебунда, чываш хирары комитетне ертең умады тұтсасы, ондра небе телекетімче. Onun ıştan kaşan çoklu bıyıgıvat tapsadıray. Telenmele bıyıgırarım bol. Şaldan unca bıyıgıvacı. Tavsaşıl kuşbek tapsadıray. Şirim, bıyılı, telenmele buldarulu kirarım bol. Aşı anış bilbe, burnuş ülüjinetiniz ker bol. Şağınbada, birin çavaş kalıbe, yalana bil sımahne, Ызык бұрына бұны. Ашамыш білізершін, хизепсершін кене. Бұрныша терей неге жұғадан тене онбек жырна. Бірі Светлана Васильевна бол, ашамыш білібе, бұрныш өлібе ұлына. Ашы неге гизепрет бол, амыш неге гизепрене. Бізен үрі ятне бол, шыртмен. Бізен үрі ятне бол, халық ұшын жеде. Білі қалашке, бірі әтянне ялана көчкі жұқалай. Яда аньярды, яланақ теріс шул бауып мадырыжы, теріс курына кеше, шаплаветка, ял ешра, үнзі кезебе кевішме сәнме. Вот Светлана Васильевна берен, баян, езесе, республика мұрдағынама, чемпердеде, чылай егензеде, чылашсем бұшыше, тарын, ширеп ергіварына мантур керарым бол. Вот шутаза бумага, onun сырген, кашне ерги, шинын черене күрсәтебет. Чаплавитка? Ебір сыргезене, юррезене черебитер бұларат бар. Шаммады, қашпар юррезене итсеняка, шыне юрра етеп бірде, тебірек кеш күндан манзаға ятпар. Мен жинжен юрлашы қалында Светлана Васильевнан сырге юррезем күнбек мар. Візім чере тепне кірзе ұрна жашы. Візім ялана пирин асыра. Ебір өзіне зайырлат бар. Шағымбада, ебі ғалі ұйдашын, бұр неде, айдырға Светлана Васильевнана, шекмелі жыл бұрынны десет негамда қаламашына. Шабақта, сумлы ебілі шулдалы көңін гажал. Шабиятпа, чөн теререн залымласа, ұрлықпа, сылықпа, бұзық бұйқыватпа, маланлада талбын зауытма. Чываш халығы жен тадақ цәлірі істем дума. Яланақ шинзене сума-сума, яланақ халықпа бұлма, Ырлық телевик сунатпа. Шыралат бір денчене, атте анне келенше, өмірлет бір өміре, атте анне келебе, атте анне сымағы жен, туғасмарчы, атте анне ұры ятне, ярасмарчы, атте анне чілгі, атте анне сымағы, пулинче чиппе етле, читутла, шун аваджи. Таргадыш. Светлана Васильевна, bir комитетра Светлана Васильевна білет қастар мақтур бірден тадақтауы Раиса Васильевна бармайдат бар. Озым, жоқ құбарсамылға саламақ көрде бірле зана. Тоқтаға, қашыне қоймағынша қайдығай, сөзет күші. Юрай, Раиса Васильевна сарбиді білін жылашқалық байыншы. Шампай, комитет қастар зене көрдене мағара Салқылы болып қор. Айтыр, саламлар бар. Сауыш давламыш, черелен давламыш көрнеде. Амана оқшипене керлеген егізімдарыма, чынақта.
Аршиновой Валентине Валентиновне, заведующему Салачинским сельским клубом Шумерлинского муниципального округа, за активную работу по сохранению и развитию чувашской национальной культуры. Чуваш нации конгрессе президентчик приказыве Галина Васильевна Харитоновна, Чуваш халыге культура уянлыхне убраз, сарас, тадан аталандарас телешпе, тавативышне эшсем тунышын, Чуваш нации конгрессе хизем грамотыве числана. Азамада, Чуваш республики халық бойынне, Чуваш жырарымен комитете байдашыне. Паншыныбекте тілінмелі чабруя, қанашшыры, тілінмелі талатлы, тілінмелі пұлдарулы, чибер херешвацияштерді. Паян ебе, оның шиденірізінбе, оның пұлдаруылбе, чүнжілерін сағынат бар. Чывашынды жаббек қаланы. Пирин халқын чүнжілінче, ши жетірлі талан, таза жылгүшбек тапсадыр әкені. Светлана Васильевна бара, ши чырейдейді, тілінмелі пұлдарулы жер. Шырапшызе маға керсем, бұян чүнчірелі, ошы бұмылы, ош пілішінзен. Візен чүненче, пейдем халыға қаламалы, ұры сымақсем тұлые. Візен чырей, пысық, візен чүне бұян. Візен пұршыннада ұрысы мақталаса ебатма бұдарашы. Хойзен су бізен берзем, пұрнеде чуңдан сабындарашы. Шағын жүклесі мақ, оштан туғаншылы. Пұршыннада келешмелі, пұрын чүмнеде ебатмалы. Шағын бек бізем, пирен шырапшызем. Чүмні бекте пұлдарулы, талантлы, чын-чын сымақ ыстезем. Светлана Васильевна. Birinci aşırı bizim şamdeli tarzlaşışı, majlisin ya bir işte bir acizim var. Şurada bir nigizim var. Sadece acizim var. Şamra kuru var. Şambada bir şiragan yabalası niye? Uçucuzum, rendigizim. Şurada acizim koştuğu bir taştaraşı. Bazen birinci bağlar kibir kulaşı. Baruzem koşuyor. İga ruh koşuyor. Şamda hayırlı. Kibir şekleni. Тогда вышел бы передача за несколько брендиген за ним. Тогда Сүйеде кейде күзіктар шабзе қалашы, осылы жинба қалашсасын, ос күчінай, тавра бұрым аталанай, чүнжіле бұянланай деші. Сиринбе қалашны ғышын, чүнілі бекте жалбек, паян дейбір, ұнжинчен итлет бірде түрінет бір. Бір жинра мен чухлев бойқы бар, мен чухлев бой. Светлана Васильевна, малаш неде, шамбе хастар болма, пұлдарулы болма, шынырен-шыны сұвы қайлап сенбе, бере сабындар садыма, ұрлық, сырлық, бойқы бар, оны шу, шеден үсенім сұнат бар. Матуресір, Светлана Васильевна. Uçanın kiracı haftalayı, uçanın ki, yurttaşı, yurttaşı, muhtansa ve esmarçı. Abla buraya giysi şantep mancının ırızmasın kalanı, vallahi olmalı, şam cevi halkalan
Аландырай, там да бушилели. Культура бургеде. Тыбал Васильевна, еп канаш чваш нации конгрессен канаша инжу уйрмелер деши булмай, сире район ди чваш нации конгрессен район ди уйрмелер мен вот члене я же писалладым. Член замаха и бирташына пайдаш дизелавна. Таргашын маза ангардылазы. Пайдаш дизелавна захтаратын чхаш. Эне доса гая чалам сакшы демем. Нумай жыл бурны, сулыклы булыр. Телеер булды. Ибир сире биди юрадат пырчынакта биди кизеплеш пыр Светлана Азаматине бол. Канаш районе дени бет алырса дырет. Азамат десен, Канаш районжы бұл не билек білек пыр. Сывылықлы булыр, сире. Мамырынжи. Бunda bir çıkması mümkün. Ну, yapılır bulasa karan tam kilenge, varsa bulsa kilenge kay. Kalite tavda başları. Mağlaga tırmam olacak dayı. Сывызенчи сынарсенчи Светлана Азаматын илемле булдарулық шенелікіне, хыйне еврле шаврымсембе, үгерчіксембе, онлавсембе, палышма булдарныне куратпа. Халі бары бұрге экран жіне бұғатпыр. Чевашин Шичимашкут, Светлана Азамат Владимирович. Юана Кеннерге Бет, Ванхалах, поездник Мулаганзем, Щениш Башкарда Мухачиш. Чакалах Муледжин Светлана Азамат, Булдарузе, Иксен, Милой Бата Садрать, Умнечге, поезд Уявне, и Телегенземжин, Чагабузы Халхаладу. Улова Икамышу, Учкизем Ушинже Тергелеща. Харгинже Волы Гюрии Гагайден, Яжидек Тет Улавыш Раекте. Он дальше Шубашка в школе Зенже, Чевашек Челебе, литературный вариантин, водребилик, педагог Ушинже. Чергечизем Уйрумжаран, тогда Ушка Земчине, Байланза, Поэдан, Чундан, Княгинже, Солоснепах Мазыркалаевич. Музей сталых Светлана Васильевна Варфарле, Чевашкина армия Хажат, редакция Маргарита Ильина, тогда Елена Лаврентьева, радиоредакция Хатлаевич. Бізден бірегендемеге қалған жоқ. Уйдемде, алыдемде сетірері. Таза бұлығырмен састемеде сетірері ғой. Кебір бұлдырдым, ажатыне конкурға, құтшынма, менде дебірене қойды жүйді бұлдайы. Бізден сабы боланы жүреме, когда юры земге юрласа, когда шабінде болымен, когда сабарай. Светлана Васильевна Азамат Собезембе бірле, Тәрлі чываш халық юризем де, қойын юризем де, иде мелі дезе қалама бұлай. Күжалда да бара берешіні Зубашқарда Азамат Зубадызем, бірнегензем бар дегейірде. Бұл бар ағалы үйденче, чываш чүнгер мүнже болы. Чевашин Шичимашкут, Светлана Азамат Владимирович. Юана Кеннерге Бет, Ванхалах, поездник Мулаганзем. Сымагили Чеваш наци конгрессен, Чеваш чергебе литературе варенгегенсен, бірлежевенгер юже, Чеваш республикин тавадевишле учителя Геронтий Никифоров. Селемді біргін изеплящесі Азамат Гулавызем, шені жұмаскар хулин шкулинже, хитчемі шкул ертірі, ағауығынже. Міндезе қалапырмыш недесен, Светлана Васильевна Азамат Валдерин, шені жұмаскар хулинже бұрнағат әшкеш. Тада бірін ял, шумынже коллегасы деген ял ғой, шау коллегасы качин. Шербе районжи. Шербе район, коллегасы районжи. Автобусы Шербе район Кинева. Уйлымын қаладасы, шау Азамат Булавызден сәбізен бағаларға мүндірегі бар. Азамат сәбізіне школы агизене. Тада прендегензен шайынже сарасы, тада ұнды күште, сәуіт ұяндық не қалар қадардасы. Тәнерізе қаймалда ұлдарулы прендегензен, бұлағанзен, тада бұлчаш бейбүтір тавзере, ұнды күште тада Светлана Васильевна бар. Чувашнатый радиовынче, ефтебрать саз, тебір піррегенче, Кыларым, бұнда да ебір құтсынат бір, чавашылығы учителер ялана пуғай, перенбек анашылай. Тада ұдыр өшіне бол, шкулзіне жүре, шкулзінде атасымен болзай, тәр ұдырып қатыны бітек, бейбізіктав. Видеоларда сывадып, ебе ақшан олеговал, бұдыр жылға алла кезесін, терзек бұлат бөлі культура министерстві, мама евапланычы, Иван Якашчакыш балығы умынчы, ертерме, чавашчылки уяғызыне. Вудулу жул, шамна ертерді бебі. Бірчағын менге. Шауын жүхне, қалаға жауын жүхне, изір бұд тұны маңға бірлі жар.
Шаван чухи, шаван чух неба, герба неба, яшел 16 лицейнче, выдержулась не берге, Ильти Акизимби Ялана, Евангелий Палка Батне, 6 примещи Палка Батне, школа Денбер Пыратымыр. Шав Пызык Кадарту Зинже, Палак Светлана Василия Заматовал программу даваче, Ильти Акизине Савагалама, Екева Галама Ялангардече. Педя Кулдарулы, Каслитнести. Тава. Шаплама жадидасан Иван Яковлевич Шишни Вермала Зубар Прокада. Шамбада Пирми Асезей, Хамургашин Ялак Тугасбай, Шамрак Сеньер. Шамбада Сидбада Герман Левдев Яджин Леву лицера, Эштели Шамрак Сем, но майже Пирнчеваш культуринче, Эшлеше, Пики Бузы, Визумзем Патардаши, Патардаши, Вол Сирин тебе. Шамбада Сирия Черевей, Тайма Буш, Малада Шимик, Туса Эшемели Бузырче. Шамбада Шамраксене, Таванчихине Юратма, Хисеплеме времени. Эмерзем Таршеве, Чевашлава Управган, Совазембе Юрзем, Таван Халахомаран Кунчуля, Пуласлихе, Таванчихин Иксельми Пуянлахе был заданным. Совиде, Кевиде, Светлана Азаматова, Таван Лайх. Кашнару культуры журджет, Хельем вокал Ушкан Юрлац. Елена Хертюжи, Чуваш Республики, культурно-инновативное учреждение Александр Никаноров. Роман,
Киеврада хварман, Мускаврада, Киеврада, Узанбай Кюрене, Кемерово Мурманскрада, Чигелишинчи Шершивсенчиде Сахалмар Шурене. Чувашья ятнешек линии беберле, Чуваш Чумырдан Вишенде Вайбуна. Хали барабурне экран жине богатва. Мухтабы емдешсен чулдалып Михайловца Чувашна цикан грезин херарымсен комитече Күкечле Бичурин Татапаян Кисамана музейра Цельбулу Ертерчан. Чапы емдешимер Рачили Парремш Синолог Эшхелебе Палашна Хыщан Купыннызем Вера Кузьмина СССР Халых Артиз Ченченя Азельце Галасабаджич Раиса Сарвиби Светлана Замат Чуваш Халых Савышизине Сумларич Раиса Васильева Дельшчаба Эрешле состава Хаваренкля. Чувашиянымыздың наци конгресс жөнінде уйрымушкын ергеленин пілдері бысықтыр. Халық туласығынде амышын бөріне нимбетін аштарайми. Шеденеген рот вантергене призаюстердесе тилай омырду ергелеші комитет пайдашысым. Халил Траберин, Хера Русановна да еді пушыма конкурс, ерде классный шулы директорінде, пәлеміз тапсырылының видеороликтерберінде, онзыр күшіне шешкезе, шешпен мешевелерінде шыршу жекне майы біріна, ергелесе интерес кетпір, Азанин асамлы магазины. Дедалезин кушинче евро конкурс берин Чуваш Акири Чувашан. Ондарда Чуваш халык нөбреземге вой саманеземге узуруза интересно. Тималдан дарура Чавшнати конгрессин ишлене улы дюбе хырнышын, Чавашлыға дада ела ергене упростение бертерлевлен ишленешін, ушкун пайдашысыне тапшырбе бетисларыш. Сумақ Вера Кузьмина СССР халық артизы. Светлана Азаматовна Визенбек, композитор земде, Нумай Юрзем кемелене. Ежинза Ильземер, Светлана Азамат, Самахи Зембек, Юрий Жуков, кемелене Юра, Курас Килец. Юрлагане Любовь Никифорова. Самости
брендеть. Унрай бир шилнахын нумай палыне, собайлыға, управлыға, типтерліге, ішченліге, ужығымыла, яваплыға, чүн тазалық не құратпы. Чи бызық бұянлыге, чүн жүре илемліге, ырыда пархадарлы көмілі. Шин хой хизухине, чыри батне илеген, она керек, хош бұғытрада пулышма, хадер поэт Юрышвыл, Светлана Азамат, Сеня Григорий Илебер, поэт. Шувашкарли шесть пельмеши музейге движение, шесть пельмеши янжели премии лауреатне, Чуваш наци конгрессе, Чуваш керарме комитетен и хастарне, Антонина Васильевна Андреевна, сценичный женитбар, Тархашин Сирезова. Светлана Валентиновна, Майкала Решит, Тестерес Чанахта, Шит Пресичерен, Вертезе Оном, Тада, Ебер Эшл, музей Раль Эшлеми, музей Зенджер, музей Регнамар и музей Эшлеми Паула. Бұл тиви Малданах Пирим Бадырда, музей Ушсасына, 19 жыл Шубашкарда сеспірмеші музей Ушсасына, 19 жыл Гаялла, Пирим Бадырда Чипкарем Шхана Бульджи. Бұл сеспірмеші премиум лауреат болмай, бұл қалазағы барас болай, Херарым бойы ценчен, екеміш девичный, чипыреміш девичный Раиса Сарги, сагрым жечіміш жылда, замат бары берін сагрымды қырмыш жылда. Девичный шак сеспірмеш премиум лауреат делятне. Он заргушне дада, азамат пайыбырыштарына ұлза бұрман бұл. Шак преміш тіл болу үшіні қынан ұмайда бағызертмелі, түрек литература музейне, Erdőség Omar Sándis. Onda van oldósú işlerin, Çanak'ta literatür müziği kerlezetici, Çanak'ta işine çarptıyacı, onun buldarul ki şakında baygallı bulunu, şaklarınca numay şuğuşlu, numay ideyalı buruşlakkalı kuzmağa, bulunu onun işini şaklarınca anıladır, şambayla nakalaşı, temle bayılı kerarı, temle Кемле бойлыда, тата кемле думалдыларға керарым деде шағында да бұрынчы оның шамбада ол ішіне бойлы тұзаячы. Берін бадырда да ол программар жюри деларына, жюри жинчер хақласы ай-ай-ай беде еврия бола, он зырғы ішіне нумайгаласыға қыртымастым. Тада дебі ол ебір шешбір меші жүрені шүнзелбе жүрені. Қой бұғыдынче, міне қарымыр ебір Крым агармын, Крым раунда ебір болдымыр, ішлер бар, анжақта Крымри агадой біршін, бар ебір шеш білмешін, Крымри шүлезем дұрық ұтырмыр. Еппаторіне ғайзегелді бір бірле. Чынақта бұл хистемен бұзын маңқайыз кымылда жүкчің жүхе қамын әш болды өлінде. Бұл хистезе, бұл Васкатса, жазмек іштет, берсе чәнді бұчықне қайзегелді бір ебір. Чынақта Тавдабуш Азамат, Тавдабуш Светлана Васильевна, Таймам işlerine çekti. Numay çalıştığım bir buluşta birinci işleri Baykal Baksal'da düşün. Чаны битешатларны жакизасын. Эбир умба шеш минутта вырынсене мазар тохман бур жүреді булна. Тудар зэпекинчине булны бир мускаврада булны. Унун тогор булны жылне иркемде бир иккен гарыма бере культура министерстве яжы чарында. Пиеден аяқ телбулуга жектерді каламады нумай шардери. Шамбада эбир шешпек жүріпе удатпыр, эбир шешпек іштеді баппыр. Выл бара чынны бекте. Меші жыл шеткайса шешпелі. Вот бұндығы жылы штейт қылында. Эбир ғырқауында қайман вырын жүкті. Эбирда отыр пүшне, ұн бәдінше сас ятлы ұшқын тергелене. Шағы сас ятлы ұшқын бар, эбир ұштағына бұлза құрбан. Шағы ғытырақ, эбир шағында да қана шайыне тұрықта, нумай бар, эбир тоқыр жүргем. Тоқыр ядырмын. Татасында барайын. Және бұл өмірге қорқыраққа ерінше, лекцияның бәден ұлдалыры қалжынше, Думаю, что пурнее голоса лекции у вас было бы предмет чамбада каждый каске чамбе когда будет. Черелендау. Светлана Азамат Ширнасова зене, Шамрыксем комылбак булашы. Агыш Казандык поземышне были бараган водам шкурда, сакырмыш ака сравнение Анна Петровна и Фезе Пугарка. Слово «Ну чеваш». Парензигене Светлана Самолина.
чаваш. Кардижинчи ит вереть, пужакра яшка вереть, урамдорах башла тарза, урла пирле щиль вереть. А за нем она паян. Чарын хотя бердетме, ларда сидели кушине, щир, вула, сорла, шутла. Тем думашчик вереть, мескережи придереть, шум-шумланка, эсверень. Теледе кыштыртатса тупсагайры пахчана. Щамры пужмаватса, эпларадып шутлаза. Выречурла чевашсень, уратебе девереть, алтубане девереть, эжеде сиксек вереть. Ну чеваш, телендереть. Бараманчик алфавит языгіне керек, шақта болса бараскайған сидумра үңгел жібер. Шошлама мәнбур, шуғышбур. Шылетеме мәнбур, шілге бұр. Тада я бұқты бар. Міннікалама бұлдарды қайды. Яппы, яба. Анасмар, я бұл. Яба, анасмар. Яда ерза, ұрнасмар. Үзір, яды илір. Халық ба бірле. Ақсана марат бар не. Самамзымакиде, Чаваш патшалық опера ба балет театрын солистігіне, Россия тавадивишлі артисіне, Чаваш халық артисіне Валентина Владимировна Смирнована хаваспах сцена женетінетті. Тархашы? Валентина хабарны майгалым ғархангалым. Эймерім бабузку түшінде бірлебірінзе. Мәліне бұлдарулы херачавым. Вот вардан херачевым бұладырғынже. Ахары хабар дінде, қады көзбақты ғиладыр. Тарғашын балиша. Дракон, помните, дети, вы, вот внимание ваше немножко отвлеклось. Я хочу немножко говорить по-русски. Смотрите, это сегодня перед вами стоит совершенно необыкновенная женщина. Зовут ее Светлана Азамат. Запомните это имя навсегда и передавайте вашим детям и внукам, и правнукам. Потому что это настоящая женщина чувашская, которая все может и петь, и писать, и, я не могу перечислить того, что она не может. Светланочка, я чуть-чуть по-другому скажу, потому что мы с ней учились, я знаю секреты. Светлана приходила в училище рано и говорит: идите сюда. И читает свои стихи. Первые, которые еще нигде не напечатано, нигде абсолютно никто не знает. Она впервые это читала. И мы все почувствовали, конечно, что это великое будущее в ней есть. И еще одно хочу сказать. Мы с ней постоянно вот так. Раз здесь встречаемся, тут, там встречаемся, но созванимся, конечно. Вот посмотрите, я пришла потом, работала в театре, не в театре, в филармонии. Она работала в хоре радиотелевидения. Потом я пришла к ней. Мы потом здесь сошлись и вместе начали заниматься, петь. А потом я ушла в театр, она ушла в телевидение. Телевидение. Вот посмотрите, где бы она ни была, это настоящий друг. Я хочу для молодежи еще акцентировать. Настоящий друг, который тебя не бросает. Она меня нигде не бросала. Вот посмотрите, она работает там со мной, и мне посоветует что-то, читает. Телевидение там начала работать, меня рекламирует как певицу. Я пришла... Нет, не рекламировала. Я просто вижу, что в ней огромный, великий талант чувашской женщины. И это всегда подчеркивает. И потому она была огромной гостью. Что мы на телевидении, клипы мы делали, передачи делали. И кроме этого, когда она проводила свои великолепные творческие вечера, конечно же, я и на русском языке для нее стихи слагала, выходила и зачитывала. И зачитывала так, что вот там я даже роли забыла, она все помнила, мои роли, и такие стихи писала. То есть Светлана, одним словом, меня нигде не бросает, она меня то в Татарстан везет, то в Ульяновск, то мы в музее вместе выступаем. То есть это настоящий друг. Мало того, что она
такая величина, она просто настоящий друг. Спасибо, Светлана. Я дополню, подожди. В Татареве мы ездили куда? На родину Ивана Яковлева. По моему сценарию там проводили очень красивые, добротные такие музыкально-поэтические вечера. Когда мы ездили в Башкирию, на родину Константина Иванова и народного поэта Чувашии Якунсая, там тоже мы проводили литературно-музыкальные композиции, где принимали участие и студенты, и школьники, и преподаватели, и народные артисты Чувашского драматического театра и театра оперы и балета, в том числе, конечно же, моя любимая Валентина Смирнова. И моя любимая Светлана сама. И еще я Валентине очень сильно благодарна. Было такое, значит, все мы ищем, где же корни нашего Константина Иванова. Оказывается, деревня Байгедина Канашского района. И вот мы сюда приехали, тут мы организовали большой труд, там парк у нас будет обязательно, просто из-за коронавируса у нас дело остановилось, а вот 25 деревьев мы из деревни Байгедина повезли. Валерий Леонидович, правильно же? Вот когда вы выехали в Сибирь, я говорю, Валерий Леонидович, пожалуйста, говорю, заезжайте к Константину Васильевичу Иванову, в его парке, посадите, говорит, эти 25 деревьев. Почему 25? Да потому что ведь он прожил тоже неполных 25 лет. И вот когда уже вышла книга, подтверждающая исторически, фактически об этом, мы уже с автором книги и Валентиной Смирновой, еще с народной артисткой Чувашской Республики и заслуженной Российской Федерации Ниной Григорьевой, исполнительницей роли Наспи. Мы поехали туда. И вот когда она, конечно, Валентина пела арию Наспи, а Нина читала монолог Наспи. Вы знаете, это, конечно, было чудо. Это было такое, я даже описать не могу. Потому что в зале народ сидел, даже муха было слышно, как они летят. Очень Я внимательно все-таки слушали. Светлана, и скажу тебе, живи как-то долго, пусть Бог тебя оберегает, потому что это очень важно, чтобы ты жила долго. Спасибо ты большое. Просто очень человечный человек. Я тебя очень люблю. Вот она сказала, да, подержи, у меня 25 книг, из них 8 книг на русском языке. Вот последняя книга, она сейчас, это черновой вариант, вот здесь у меня называется книги «Мысли, гости, угости». Пусть нас с вами посещают только добрые мысли. Там, где добрые мысли, там и добрые дела. И еще в конце вот такая великолепная моя фотография, и там написано: «О, женщина вселенная, и я, микромолекула твоя». Не только я, дорогие мои, вы каждый сидящий здесь микромолекулы нашей вселенной. Потому общайтесь со вселенной, и она вам обязательно поможет. Благодарю. Браво, Светлана! Хайвара Светлана Саман Сумагизимбе Кивеленя, Пурныш Шави Юра, Байгит Ялдырхин, Таран культура Шурджи, Улах фольклор Ушкан Шрандарать, Хаваспа сцена Шинечнецбер, Елена Хертюшин, Николай Семенов. Баян Сиреу Явлама, Пайгих Ялдыргин, Улах, фольклор Ушкане Шитрем. Руководители Николай Семенов. Сирия, Шахсумна, Уява, Чунчеререк Саламлатбар. Пойдем ханов Сирии, Юрозембе, Совозембе, Совоземедлезе, Булаза, Хиленит. Тогда мен галашынебе. Пиренкышам, Чуваш Республики, Ердюшин,
указы были. Ширпиники винди шириник кемешу, вот известных земляков, тезелишенных. Шашник бар, перед ялдыргенче, эпир, икшендер шинын, палла, эшетенге чапалдухна, шинзень биографиясен бухине кылардымы. Гордимся земляками. Шаканеген иге шерхерек билик шинне, курнеде Светлана Васильевна балах поймеш, анжақта бізем бурде Светлана Васильевна пілеші. Хош причинзене пілмеде бұлдары Светлана Васильевна учта улазасын, может балах аза илмеде бұлдары. Шаканегене бір чунчелеген саламлаза парнелешін, ырлық, сырлық, телевизоре Светлана Васильевна. Я позвонила на парнелев. Наш спипаемый портал, кенегене, тогда балах ангайха. Тарап тут калапыца на замақтар, дыт кенегене. Кебір кенеге баравал, өмірді шыбе. Вот тарғашын, фулыр, савыныр, хиленер, вренер, и балала пырнапыр. Чапайын, тавдадыш. Светлана Васильевна, пейте кызык тавзеле. Сейчас ведь пызык щедимезе малалада, тогда тузак пойдем халаха савындар мала болдар. Хай сирень совозен беширна юрьян рай. И директоров набурасан, да, набыш? Светлана Васильевна. Ежен замер день, улаш панцлёвыш пененчей, переверенье, ожа, салам. Сире, сумна юбилей для тебе, шун жерелен тухаган, шилошыша, чищевиш с Максим Бесаламлатца. Порнажен кашни у небесарым забрынма, шуд улеп век шуда помешу. Шуйки вивель век ожа комал, шоваш сурвани век водам эне. Думан век широк сырлам, хуш тул вегелей. Шир хуш тинжик зебют, ни вышанда мисыдыр. Була банда выншуйда варам бода. Юбилей я тебе, ырсунда, саламлар квартире, хуштайса. Эмер бурана езер, ыр бурса, шаттенже или мне уратса. Ада
Шагда Гушпагин, Семен Лариш, Мандиричон Завача, Шагында Шумра, Константин Ионов, Пурбек Туинса, Гайревик Кадуанцем. Чынбекте. Чуваш халық юризиниге Сахалмар юрлать Светлана Азамат. Чуваш халық юбилеген юрыжынса Сейчен Лазахта, Таван Чуваш ялизине Кучле, Кене Николай Киветкель Пае. Келли Светлана Азаматын, Хытхурава Сары Жидек, Юрра Шешпіл культуры Шурчен, Ховар Жире фольклор Ушкане Шрандаре, Илемлев Ергежи Вячеслав Семенов. Алтын Васильевна Суйма-Бумаш, Раиса Васильевна Суйма-Бумаш, Бурде-Бурде. Чуваш драма театрынче, Константин Васильев и Анжели драма театрынче. Шешпен миштень уяны ертердем рахайын, он чухне, виде хитре уял боче. Валерий Николаевич Яковлев, Жамна Лахры. Энде, онда Вулана булна, шешпен сабизене, тогда вол хоин самный батиш юрна с вырсла юрна Николаевна батне. Сейчас где спектакль тут булна. Вараман подошел Николаевич, Слава Сильный, сам не порвать ходить и уродить. Вот малили юрмана кирлить чандадить. Видно, что вечер централ малый юры кирлиманадить. Я бы ман буржуаром видел. Я за вармана фонди юру заведеть. Я бы нанки хам диска из газабадом. Варал шаг юра сюда заедет. Варачен на мехтенде, шаг сехаканде, чешпе люнде, вирканде, вильненде, либо шаг юрауна юрлаза чеклизадратом. Вот хайран юр мускаврада, пойдем чеварсаном шаг сена наки тузагдатом. Шаг шаг юру мажан, шаг рекавка. Худ хуренде балаху, чешпе
хитрый чечеге не был там булать. Он сам не булать. Bizim Tolza Plemi yuradı. Ancak da ben ömürlüke Tolza yoluna yuradı simvoli. Tadılmış. Ученьки школинче вуннамышка сравненеген Виктория Захарова кимсе жюбля, Светлана Азамадан Плес килет, Камезя Шин, Сова Хаваспах и Плетьбер. Плес килет, Камезя Шин, Бурныш туры, Ечун чури, Каныш раза тупма пельмень едем зинчен пери. Шуль тюбери пелюши зем, щерби тюбень евчи зем. Сильвеле пуплес килеть, кумаламайши клес килеть. Эзер ещебыш, екра, эпстеренебе пер пулымра. Тень, эбе тю земле емра. Сердещебыш, екра, эпстеренбе пер поломра, тени бетю землю емра, тени воешер, кислет умра. Эрешлетум, кебе, сапун, мэнь авалдан куран закон, хевдель чун, херарым эбе, эдемлеген тюреге, шебе. Пурнас килет тадах, утса гурман сукмак пайдах. Тагам туи уралардать, утман шаратте карт кардать. Он лавам щивич ухо бег чак, торона чреварне. Анкулян замр, тванзем, пурныш воводлах парне. Шүлден аялала бұғатпыр, туйралық юлчы кашлаза. Лерен кунда салам яратпыр, незіл ешнаса шанза. Турчыгаба ковар турдашы, мін шунза пөтне кел булать. Келне шыре парне барашы, хелгеме ушлық райлать. Картабуш кунейді. Картабуш, вот бегайся, похая, были туяшразым, савах поддержи. Абе, малига раскрит мана наша книгне подленивай. Эшчен балаге, эрчен чавашкалге. Эрчен шагынде пулдарулла, ажабы-жаба, пулдарулла яш кербе. Талдабыш. Светлана Васильевна, екінші пресінжеге шақсулы юбилейді, чүнкерелер саламлар, біргірулық, сылық, теле, юдатылы шу, пөтембе қырыне сунақы, селім бұлдарулық, ағық селі, бірі сауындар сабындар, ешітар өзімден пәчі бұпатне, саламлар. Были тусно бурно, шатада мана тусно бурнашчы. Талда буш, Селегалка, Виктория Сидоровна, Эмир Вазадне Бұрне, Пушкар Трабуна бар. Бұл Педер Хулангай Умын жеге, Педер Хулангасы мене, чайляни мене хабатlı бұлары. Талда буш. Педер Хулангай ялычы. Чуваш Республики культурында дегішлі ішчене, Чуваш нации радио редакторе Роза Именцова журналист самакелей. Хаваспах селес сцены жинеченектір. Светлана, өрігін болды, құмғанадын, пылғанадын, бұрде құмғанат бір, бұрде пылғанат бір. Өрік аш болды, өрігін болды, тұғанзем. Светлана Алексеевна телевидением алдан бірлеушілерімір, онжықне кеш алқыларыма ергелезі бұратыншы сас. Онзыр көшіне да бұрде астывадыр көрінде, бұл юратын
балаларыма ергелезячы. Музыка саламият бар. Музыка салами шапла. Мünчуклешина саламлаза самындар аттырчезер. Мünчухне шаркыларыма ергелеген землеге. Мünчуклешин жинжейн түрленчиксем, видео, фильмсем кыларса, халыға бұл самындарчы. Шауындаш демчухне. Халинде бір насырадемче бірлешлет бар. Чияслеземе бір ұндар. Епхышчухне ұлынса жидепте, прақсыға әспіл депте. Штабайын дейді. Барамана халқаландара те, қойылне көмілебе, бара малала ішлезігі түрлерін бұлатынка. Халиде бұл вижікларым ергелесі бұрады, накаларым ұрғайынде. Тюрен сирда ішлеме бірлетешім олма, еп шикленеп күштікне, но Светланым подемкаларыма бұл тюрен сирда ергеледі. Шауғыларым зене ергелеме мүлі ұстым керлі, мүнжікліп пүлі керлі, тілінмені бек тілінмені. Талзыма Николас келеде спорлижен, свинажар булнижен, пурде хизеплеші сана перенешіре, пурде юрадаші, тересібек аласасын халықта, биде жұмылаза едірек. Умба нешті дармада юмай жоқыдыда. Уца бұран хулара, пурде сұдадан түлса чараш девара, пурде калашма бұшлаш, еп тарап тұңдада бек юнажар. Ну, саламладым черенен, санады да отец Петр әте, ебір ғалымда туғап бірда қыштақ, конверт валли. Манырында езігай ғатезі барзая жақып барап сана. Ой-ой. Ой, Черва, умана книге карба, пусака не пан галунда. Анде кушать пойдя, а плавринде, чундан барданда доваспри, чеваш нации радионе, маженсер ibir чеваш нации радио пурримехай, чун чеваш сумахне, юррине пепине иклесе, вайланаппыр, халқаланаппыр, ibir yüzse бураппыр. Чаплавитя, шабада чеваш нации радионе эштегензене, телевидение эштегензене де, чундан бардан тавбать, пойдем чеваш халаке. Розименцова ibir малетусы булна, чаплатусы бурнасче малалада. Тавда будет. Пите щивыч булмалар. Вот чавин видесін, Роза Неменцова был, пите щивыч чергенля, Павла журналист, терле президент лауреача. Чевашка Гирдова не выступит в решении. Правда будет. Поэтому я вас, Светлана Азаматов, ендешізін текілсе житреш. Халістені жіне, водакаски вет явларыген житресе житне, шалгуч вокал ушкана женеккар. Візем шырандарыға, вежен кайып пулны булзан юрана, хаваспа итлekкар. Земля Светлана Васильевна, водакаски вет штыргенжи, Хайди ындаваш ялинде, чавик пулдарула, нумай енле пулдарула, ендежем пулнижен, и бир саванатпар. Серенбе чудный веде мухтанатпар. Тавда буш изир пурлижен. Тавда буш таван ял пурлижен, тавда буш таван видес пурлижен. Подвекал ерин чваш живе, тавда буш серен. Ындаваш чекине уцашит зень, керзень. Савынныне юлас кельзе гаять, уйхалымда сазартых кутшанай.
теди вызым эшлихерлих яла ордене тивиште жензем, те бывшие ветеране, те Василий Степанович Степанов, они Степанова Александра Андреевна. Таиман буш вызыне, мана шапты жене, Илзе Венежин, мана шаптен жере, юстерзе, шабе прызык шин булма булышлышын. И вот это шоу, было хитенже помнится берет. Чавашла, Кирибееве, Умпра, Сабайла, тадан ты асрайлаган шугыштен берге галат Светлана Азамат, Хоин Савизинче. Везен чилинеген ырва врендезешке узы курмалы паха хатирсе ужытланашы. Чавашинне чун хавалне ожытса, буянлатса дарашы. Халі бара тахырмыш телесюжет пағат бар экран жіне. Светлана Азамат, Совыш, Чевашхалов, Полыречи, Яна Пишна, Чагашинча Галаган, Казан, Республика Юрьевич, Олег Николаев, Алабусна. Светлана Васильевна, Хала, Нарах, Юрич, композитор, Гефрит, Тогда Волчила, Могла, Телевидение, Дрожна. Халиде, Радиограф, Пулли, Радаган, Кларам, Земель, Собрать. Коли Михалка, Хейн, Урада, Ужит, Камалидия, Тыткалать. Республика Кунидзе, Щут, Инженер Кинзе, Шесть Полисов, Кинжен, Дух, Совыш, Шамыклах, Поэзия, Инженер Парна. Пампигуна, Светлана Азамат, Шилин, Бижек, Неграрна. Кучагу, Инженер Хасар, Молус, Мирмиками, Каван, Халак, Шантун, Эшсенжин, Чуваш, Республики, Искусство, Зетавадимичный деятели, Шендер, Олдужин, Культур, Тавадимичный, Щенет, Яциневичный. Шесть Пельмиши, Иван Дяков, тогда Папер, Карим, Яжгет, Лемизин, Махуряча. Республики, Чужеря, Лемизин, Бара, он Янса, Лезмия, Пахмаза, Галенце, Азамат, Мулар, Зердергереща. Чувашалах поэзия, я не имею тивище буни, в баллах каждый совершенге, в виде прызык савалыш. А якта савалы сырбушне, в тогда пите прызык явар. А плагузасында малдан нормали туржула шлея, шамбеге, татахта туржулар шлезгулай, хама чувашкалы дырын. Шель буринге ман анне кашына вырылса кайна, а те бурнатха, в тогрунул такайна, варшепа ветеране. И гачатери савнады, волга шага хвара ильсе саванышын, манан тарап волсаванчы bulesiz mutladı. Kışala bir kurdiya, çıvaş, şeni şurulaki, şırалы şulkullarını palatатпыр. Şambada, şak şuldalıkыра, игі сабаша, Раиса Сарбине, тада мана, шагымбек, пейте сумлы ятадевіштеріне, бұл пейте күрзік пальтерішлі, сумлы бұл, çıvaş халы бежінде. Пейри халығында, шак күнзенжегінде, пур, хирарым, халық поэзем. Вот Раиса Сарбине, Светлана Азаматовна. Чуваш халық поэзия, Чуваш Республики культурного делища ищения, Чуваш наций конгресса, Чуваш хирарный комитет чления, Сарби Раиса Васильевна Самагиле, Тархашин Сизимов. Как вы вадымзем, если чунбачилері өмірек, Чувашхалы жен шунаган баттырызем, паян чунбачилебе онлан заилдери. Паян вечхали, телензе гаймалла истории пулом. Паян Чувашхалы поэти, юрожи, композиторы Светлана Азаматын юбилейі. Кумбек юбилей был, өмірге пірре бұлар. Индер Макушинзен бүгінгі шақ залыра. Сені жіне тұқса, қалажаған зене, биде кемне қылған адыратса кекезеларды. Светлана Азаматын әленмеле бұлдарулықне биде лайық біледерезі, онланады, кевішкебе мұқтава кевішке бол. Маны құш сағаласым келеді. Оның түрде енде бұлдарулықне балықнымай, шақна сирін білмейе. Светлана Азамат iyi geçirkebe жинаган сывыш, күнбекизен, чываш, поэзиенте. Пүрге ұшшан құтлазан, пилле құлташы деші жетпеші, пілек бір чеш біл жирны, Хузангай жирны, Андрей Петрович жирны, Аристарх Дмитриевич жирны, Смолин жирны, Светлана Азамат жират, Раиса Сарби жират, тогда Придешін бұлі шугеден ебе. Шамрықсы мүзеші. Вот шақна қаласа қыварасым келді. Тада шақна құшса қаласым келеді.
Паянгана балык марыш. Светлана Азамат хай совадем жирнезер ушне, ол таван поэзия. Бәдем тенджели, чапларанда чаплы, совыш сен, сов визене, нумай тенджерен, чавашла гужарда, чаваш поэзине пуян латре. Отыр тоғыр тергерен. Оның херарым чыри яклы кенеге, Allah kulumış kinege, birine kulumış temeli. Bizeklenzer duhne, bile savundarca, birin Svetlana Azamat'la ilk semerin tenceri poetsen huşince, birlikte tutsem bide çılay. Şakkun zence, kunjudi kurce, çüncede kende yapma, bikke hanıma Libekova, yezgin savaşı, mangandamalara, ona Svetlana Azamat Azarhanı iken, ebede uybar numayjul, tutsılım, şakkınyegeler, Светлана, ыры, кужары бирги, унзымахреды, хитренгаланы, кинекине зана күлек парнелеймерім, мәжіндесін тираж халдерек тухре, буладан, күгінекине қаттақабына, сананы, свет бүкбиятлы кенеге, Allah ekmen veri. İyi buna показы тұққандар. Ne buna sana parnezi direymeyelim. Tada tiraja hor kılar aymarım bayın kılarını şakkınegene sana gübeliya gibi parneli edip bunda çırgenezi budum. Svetlana Azama Tıvan müzene, tuz yılda müzene yalan gidiyor. Çüncelübe yura. Kemeş vedik çünzene şatla, tapkavatlı. Şatla maddesi gübeliya gibi zalımlasa. Gübeliya tıktaradım. Kalda boş. Когда шахта глаза кварасти, куда нумай чегаларе, Светлана Азаматқа бірле, дашта шитрмір деді, епте ұқтанмазыр юлашынма, Светлана Азаматқа ебе, чаваш шыржевенде, шитмен ял ховарман, унзыр ұшне чаваш республики айкенде, чымбердірігінде телевиденине ұшне берге қажатрада жүрнінші, еді пілегірге бұле, шағынбеге Самардырыгинде де, Пушкартрада, Тударда да, Санкт-Петербургда да, Мускаврада, Эстонияде, дашта жүрене, яланақ, чавашхалыгин, чесне шүлгетікті дезе, сымақ, шүлгетсіп қалашын. Шақна қаласа қаларашын, манын алара кенеге, сирезавза юратса, шақ кенегере манын, Светлана Азамада халаланы сывы бол. Шағнаман улаза барат кейін. Ана уличен тебір сывы. Светлана тарғашын, шақ сыва буламам ана пулы. Шамрық чухне Викторий бек. Тұқса хамынзывы зене, бойымы зене. Улатым че, хайын немдені баймастын. Умбеге хватсем шубка. Волжырана бұғытырып қалап сирем. Ебеде ұн я тебе, біррегіна марзывы жырна. Ағалькалі. Светлана калары, шедекінеге қаларма, қапқалауну, иеге үссеғар, ұжаған зем бұл дештезе, бұнда бұлым кісен юлдарсы бұр, ұлышсан видеоға, кенеге жираған бигезем, кенеге жираған бигезем, кенеге қаларар бигензем, кенеге зіребір бұрнаймас бұр, кенеге зір шут бұн бұраймас бұр, шүгелемет қасқар күнзенде, бұлдыр мир, юраду жүрзенде, кенжене жүгі ұрлық сунақ бұр, қайлазем шурадашын шунақ бұр, арменек бір тіре жүгіне, жүнхабалық сауы өткене, тірері иксірме бұрлыға, жүнұрақны тұбан қалыға, кенеге жүт хевден екіға, кенеге үрілес, чаплыя, кенеге жираған бигезем, Светлана Тузов, кенеге қалары бигензек, мүмкіндеді кенеге ол қалыға киюде, Юлашын кенеге, Самляққа жүрді сұқпар, мұнда шырақбазыр қайты мана шиутылар, кенер шиурай бастым. Азамат, Светлана Азамат Тузыма. Ялан, азагиет бір азамат, кебелі шуды жулы азамат. Шуда замат кебер айынде, шүлетімір бірле турайынде, тудар енде де пушкар пирінде, юрлап мұртыванлық ирінде, кевделеге шіклет темір жүле, хаваслыға ярак тамар юле. Жүлдерсе жінден жүнзеліне, арнелесе сенемет юрлине, халде жүрет бір халықпа бірле, бір әмет шуғыжа ерле, бұр настиға, юрластиға бірле, пүштен сене анманға сәмшірле,
Шерневрек паянгыз азамат, гналыйте хвелле азамат. Ана курсат чун баш анықланар, шенгунума шунакланса шанар. Шиттіспеле ялгыш азамат, шиттіспеле киленец азамат. Күгінеге сатыра бұр, шере жидичен санада, канун күгізенеге пустая. Шагнал сара лараган чудомлы чаваш синеде. Ормагайра бульган не бирин. Нумында васен. Вишне пренде лаши булганыр. Вишнепер. Маржесай вишне мен вайы булман ни хыжанда. Анжак ашап вишне ве ни шанда вижу. Унда вежев. Шугыш вежеве. Бири шүйнеші кесе шак бурдыш шулизанбе ут тарза, чуп тарза жүрет. Шапла бұлна, шапла бұлаче. Тарнашын. Тогда теперь Тульму Юруба Константин Григорьев Савандарать. Совиде кевиде Светлана Азаматов. Пирен Юраду Шинджи. Хаваспах и Плетьбель. Чуваш Республики культурында вадивишлешкене Валентин Николаевич Кузнецов аженетпар. Тархашын. Эбирунба бірлегалашы ведущий времени. Эбирунба пир чуваш композиторы ассоциации пайдашызем. Юрзам
kulaklar. Çabuk. Старшины калады. Эбір сиректе пумай калмасты. Эбір сиремде мухтана атпар. Малашнеде патвар ут. Удасыча сирбе бірге. Тусем тванзын. Сирен савазым бесем на юрзем депот. Аян тузаман мамлина. Не будешь никогда. Это самое. Уже вот так. Сами стали для мамы. Когда сирия сирна сава юра. Он юра. Время эстрада конкурса получения, как Нурман, Надежда Кемидова, время Следующее районный культуры Журдинер Дюжине, Чуваш Республики культура Тавадевичли Ищенне, Ольга Сергеевна Микушинина, тогда Канаш районный Чуваш Черкиве литературы Грандегензин Дюжине, Иванова Валентина Михайловна на замах парад Тархашев. Светлана Васильевна, себе Канаш районный Чуваш Черкиве литературы Грандегензин я тебе поехи поэзия, уявен, я тебе чучерелен самлатпы. Шак сенышинче теленмеле Светлана Васильевна шинче каланче теленмеле самартимище ученье кядрали. Малданах мулегала мала промаехал хана тарынбек тудай. Мен чукле нумай шинне білдімір селишинче. Хамында шак самаха тебір от каласкили. Первенчен держинер Канаш челишинче шуралза үсне Светлана Васильевна теленмеле пулдарулы шин. И берна чунчерелин юрадатпы. Тайма буш Светлана Васильевна силен пулдарулықшын. Паянки гунда шалданун вайхал тапсатырать. Малашнике, вырым өмір силен, малашнике шагынбек. Иксимге пулдарулық ба, сабынза юласа, ташласа пұрынмала бұлдырчы. Міле эше пушынны, пуры эше девыл, шүлді жайратуныне паянки беріне уявға шешіріклетсе бача. Шапла бұлдырда, Светлана Васильевна бек, Чуваш Мактур Хиралимсен Булзасын, Пирин Чуваш Чильгия, Ячи, Ян Разатове. Тогда будешь среди ворот. Хвара Терелинда. Шами, кызы капканчи, Дорогон Хизе Светлана Васильевна, Пирин Канашевиче, Чинахта Пятихызык уял. Пирин Светлана Васильевна Азамадан, юбилей Каже. Эбер Светлана Васильевна Бабухтанат, Светлана Васильевна, Эбер Савр Гуннама Шулзенже, Сирен Эзерун ЮхняОраскал передача, Цебратовича радио передача.
рассказа принципы. Но если рассказал радиопередача «Канаш районе высоковка дегенече». Бұл рассказал фестиваль на иртирдер эбир чаваш радио иртирдер иго худирдер. Шавында шидестезе Дмитриевка Вишнюртяле урла шавал цивил урла шарран анне берег ашымы шавуя урма дезе. Муктанан прибер сирин бере. Яланақша пызык уярбек сирин чунда яланақ пызыкка ожы. Телезире, оны жуан, чываш халық жын яланақ жағымбек монашлы эштем бұза бұмат, сире тадақ да бұрып көчузнан. Там зире. Черерен да бұрбады. Чынымекте, ебір ұрасқан мүчінзе. Ұрасқан ұясы дейіп керепір. Bir ұрасқан шүлде бұлдық де тұржапыр. Ұрасқан ұр чывашла, күрде білмеші бұласын. Бұл шыба, бұл телей дейіне білдері. Шамбада бірі телей шітсек бұдыр. Телей үксек тұдыр, бірі шылықла пұжым ұрзан жіне. Табақ сиресіғаны. Менчукли парни, малешки ханьеха куя балазане. Там да бушвитка, ага. Чагаш күрінжен шаман қалатты. Чагаш күрінжен, езі? Ясыны қалыға? Грасов Константин. Мэллеман сирен юродас марга, мэллеман сирнет па, сава юроховас марга, мэллеман сирен жен, тада хамчун илем жен сирен, мана тула хизем жен, иртирес марга, терле уялзем, тада чеваш наци радионже калармсем, шеверен давдавадов сирен, изир паллах, Мана пиди болуш садырадыр, хабырмана юратны бе. Шам кирлі бере, ширап жезане, журналист сене, тарда бүш сере. Хиземля Светлана Васильевна. Сирин булдагулық бол чаваш наци искусвин адаланывен шул еребе ырыме ширабы зендреші ғанна. Халивара Сомах, чаваш халық поэтне Светлана Васильевна Азамада. Шагуям вишлензе пынымай, подемлетсе, мен галас келет сирен. Тархашын силезыма. Светлана Васильевна пулдарулы кәбе келенет бәр. Сиренші кленюлі бұлтавулық бол, ұрлы бір тыван чеваш литератури үзім талбынымне, тада да ұшынырақ, тада да ұртымынырақ құрат бар. Чыны бекте ебір Светлана Васильевна ұқтанат бар. Айдыр бұрде бірле, Светлана Азамат елімлетне чываш қалыне юрлене шарандар заярарға шынгыр шыл юғать. Тарқашын. Самахне галамазырақ юлаттырармара? Самахне галамазырақ юлашын. Самахне юлаш пенчен шаптақалас керек. Каждый жиннан хойнемайды сын. Каждый жиннан хойнемайды тон. Тон денеге шуды болды. Сон денеге шуды болды. Бұрныш денеге. Bir nallı bұрныш тенбек еврылықсы ебіп базар. Шуды болды. Таза болды. Бір-бірліксе безей алса бұлдар. Таза бұлсы. Көрді еллап тұрғаны. Жыңғыр жын yoqdır da. Yoqdır. Bir bұрышбек маллада. Малалап. You
Gelenler var, yarığı var. Bir sirpi bayan, bir gelenler var, yarığı var. Şakında, şakazdan, kültür gelmeyince, paralel tel bulsa, bir bızık eş duru var. Şambel sire sağımlanıp, ezir ona çundan sağımlanıp, evet ezire ırlısılı, geley, varım, ömür sığır, yurakta çalışmayalı gibi. Tanıdırmış. Bayangi uya güven, reşkenzi hıcı, şakında bayangi uyava uçınagan sene, purineге pызыктав. Светлана Васильевна Эбир Варазире ворон куришол сынат бар, яланах шагынбек утса чупса хитре жүремеле болдар. Тавах сире эзир пуррижин. Хали бара, азы нумаллықты мегерчігі керінмеге бұлдарады, тархашын шагында оқыма бұлдарады. Тавак сире сыва болар.